Anyang laki din! Nagtuok ti aguray dito yung auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka mat itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga rodan. At dapay la programa mo ta kastoy. Siyempre mat Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awatin ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda di tapanunot mo. Kunamit la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anyalaang mat nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko ay namin? Ay ma'am, congrats! Oh, manang los, agyaman nagtaymay ka. Ay grabay, nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito yung best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alag-langan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man langan, mama. Nakarek-reklamo kasi karoni. At dapay nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kun ti panagsangsangit dagiti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka di ti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ipaun mo pa'y lang mata tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay di nakman rabakan na kasta. Ison ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. At siyempre 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga roden balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga roden Tap na makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo laang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan,
Itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon dayto'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay. Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni Mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimiyembro ijay asosasyon da. Saan mo nga ipalubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni Mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni Mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mo ta. Imbag kan ka, take ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo tumilang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya ka sarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakin ko na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano, Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutin ajay 10,000. kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Jak amoy ti day tao. Nagsadot met ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot nga games iti cellphone na. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay katwa na. Kanje pag-grocery mi pa yan Ay wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasin ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay wun nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba. Nimutlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, agge-games ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasano nga'y ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apo ko. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng da ito Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Daytoy ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne ti kayat ko asidaan. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama. Ti kinasadot day ta asawam. Uwan nga ron. Day tamot ti problema kan kwa na.
Siya kami nan tinagbaybayad ka na kiti kasapulan nyo. Iyak mat agririri. Agam ad-addan samot ang nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kayat konti agsubli ijay balay. Anya? Kayat mo agmay-may sakay, Jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amok kat akwartak laeng ti kayat yo. Mama, saan kamot nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawon ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kayat kuman mataragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Gatangag ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumot nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. Ing kaagaw awir. Ni mamangay. Agawi den ije balay. Anya. Abay. Inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Oh. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom. Tabyagan na kamimot a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo mananakon-akon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day desisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso datag desisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso day tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardang dita sangwanan ti balay mo. Jay buredak ko dayta, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Ti ko na, umay nakit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Jak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti paspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Itala ang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta. Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko? Kan saanak apara pundo iti kinasadot mo? Unay mo't ni Mama Naya. Opat apulo atawan ang nagsaksakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik naak. Nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo.
Rigat matagbiro kiti trabaho bakit? Apay narigat. Ada angam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan na itatrabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay ka na, uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin na. Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka. Anyang agyaman? Di pasahim nga Di nak ilibre. Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, taka sa pulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Ha? Sabagay. Pudno mo ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.